Pčelarsko udruženje Savo Popović iz Arilja proslavilo je svoju slavu cvet i tradicionalno izložbom pčelarske opreme i proizvoda. Nekoliko desetina izlagača ponudili su pčelarima neophodnu opremu, ali i posetiocima proizvode na bazi meda. Ovo je 20. po redu pčelarska manifestacija, a inače društvo je osnovano još davne 24. godine sa nekim blagim prekidom, a od 76. godine društvo se aktivno, bez prestanka, konstantno, znači održaje sve slave svoje, a ovo je znači manifestacija 20. po redu. Imali smo 2 godine iz opravdanih razloga nismo održali zbog epidemije korone. Iako se ova manifestacija održava po 20. put, pčelarstvo u ovim krajevima ima dužu tradiciju. Ono što je jako bitno da su pčelari jedna organizovana asocijacija, oni pripadaju Savezu pčelarskih organizacija Srbije, svakako najorganizovanijoj asocijaciji u oblasti poljoprivrede i slobodno mogu reći da pčelarska udruženja mogu biti dobar primjer i drugim udruženjima iz oblasti poljoprivrede kako se organizuju. I to je naravno i razlog zašto je pčelarstvo u našoj zemlji u posljednjem periodu napredovalo. Mi danas imamo 18.000 gazdinstava u Srbiji koje se bave pčelarskom proizvodnjom, preko 1 milion košnica. Pčelari su toliko organizovani da u Rači Kragujevačkoj zajedno uz pomoć države Srbije napravljeni pogon za doradu i pakovanje meda, tako da to je prosto jedna grana poljoprivrede koja ima perspektivu i siguran sam da će napredovati u budućem periodu. Država se trudi da pomogne kroz podsticaje za nabavku opreme za pčelare i naravno za subvencije po košnici pčela. Već od 15. aprila pa do 31. maja za ovu godinu naši pčelari mogu podnijeti zahteve, ja ih još jednom opominjem i pozivam da to mogu raditi i poštom i elektronskim putem. Opština Arilje prepoznala je značaj očuvanja pčelarstva, pa tako udruženju izlazi u susret kada je to potrebno. Ogroman je značaj svih društava, pčelarskih društava na teritoriji opštine Arilje i opština Arilje će uvijek stati u svoje pčelare. Samim tim to smo pokazali pre nekoliko mjeseci kada smo potpisali deklaraciju o zaštiti pčela. U ovom prilikom bi pozvao sve sugrađane da vode računa prilikom obrađivanja svojih poljoprivrednih useva, da pre svega vode računa i štite pčelu jer pčela život znači. Pčelari se posljednjih godina susreću sa veoma nepovoljnim godinama kada je proizvodnja meda u pitanju. Ipak organizovanost i međusobna solidarnost pomoći će im da prevaziđu sve probleme.